Sanang kasuaban kumadati din sanan. Kanau misi sa takapod iswang dat sambayang. Kinarahingan nasundu iswang kerjaan sorga konsi kau dat kasuaban baino. Pati lambus kaguyahay dat maya kay sisan sambayang iti. Kano kaguyahay karait diti panambarasan da panatalayanan. Tumayan head iti ni manahakot panisiwo manahak nagid pamisunudan nagi pagangatan kumadahay dot pati lambus aparagat kanud papendalan dot nunu na pahit ay buruon ipinatumboyo no kumadahay. Kung sikaw tutari mo andahay tensanan iti panambarasan miyampay simbayan na ginawo ang paindalanan dahay miyantok ni karohyan. Kung sikaw nagidit kambalutan dahay desuay dit mumbal dot mampay maya da kay sisan iti isambot ay sa da kabaling kahangan na piramutan atibus iti kendalanan dot kay sisan dahay sumbayang soban na bayno. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kimi insan po maburas ako asanong kasuabon kumadatid insanan. Puji Tuhan to kasuabon na bayno. Anu takod katilambus maya dot panambarasan dot alumis pakagu ikitulo da batos. Tumbayan ako da insanan takon na pa nga kumbalot minanahak da batos. Teko janji dandi kanda dit ida malalahing ka pamaray ki dandi. Iya dit alam ba takoy korongod nakapamatos ko siyo ka kaubasan pa nga nodondian siyo dandi. Gisong baharo nagiit sindinggot kada songko dandi nung amu na oilaan ka. Di say disinding iditiyad di. Isinding ka dusun. Kasuaban na po ba yun nga itinot ay tulo da panambarasan dati karay tet janji toy ko sumpah batos dandi dati. Isuang na pod ay karohanian nga aylan dati dot agumo iti batos dot numan pintalango. Iso na pahit ay piandadandad dati nga ini batos dot korikatan Yesus ako mainduo. Agumo pa isuay ki. Isuang da panatalayanan nga napano da batos. Sakira na pod momogompi takod kay sisan dati kumakinarahingan iati kadaw nga agompi. Sakira dat muhup takod isuang gat panatalayanan kinarahingan nga manguhup dati. Sayrado o satya toko maya dat persapuluhan nunu batas kinarahingan ukaban ko ay gondila dahil tawan. Ison tabi may pamirumba katanam maan ko ugaday ka. Batos ngay. Nga kada dati lihuay gayaton dati dat ay batas kumakinarahingan kinarahingan ka daw nga milay mo ti mamagayat dat batas daw kumadati. Man po di hibalas bintilo nga sayra na po iati man dati pugaso o batas dati kumakinarahingan doon na po pangintangan nga okon ko man da kinarahingan gayato teko tarik balik i batas daw nga iati imi na magayati ditiyadi. Iati imada dahiri okon ka kinarahingan mada nga iati amada. Ino pa ibatas sa kumakinarahingan nga mongogos.
Hinggad kinarahingan na po nga kumaraja maya dat tulun maya dati. Montok ko isay na po hit papaing kakatot ay iman-imanan na ginawa tulun. Mangunsub diolo dot papawan sa buru-buruan di tongosanong. Iso nagiot kagayat pangintangan di pentapot. Isuang ko komogoton do pekerjaan do kebenaran. Okon ko iyaw sendiri i memuru idi nga ro kinarahingan i kumarajad isuang ginawa dati. Ino pa'y batas-batas sa winasad isuang kantakan idi nga ini kaboboyuhon dati di ongo pulang. Manta didi irin po nga itua det ay karaja tay ko buruon di rusad da kinarahingan. Sayra na po ino pa'y batas idi nga ongo gonop suruga kotorimo di persembahan idi i mantad dit pekerja-pekerja dit ongo puahang onuanin dah det titahak saginumu dit kahaharan dit numan popio isuang beng suruga manta didi yelo na po nga pinopailid iso o paimpahan dit osonong montok ko tumagua nga timpud orikot yelo nagi nga milad mangigit isuang kaposian da paingampus. Karahian da kinarahingan med iati na po mamuhondom toko dan nunu naku tamodon dati kuma kinarahingan i mongogos dati miagalot tutang dati kumad tulun da suai i pinapolos teko it padagang-padagang ngay. Jadi ino padadi karahian da kinarahingan delo nga haradadi ti kamondot akagasan ngay toko. Ino pa na naroy tanda hiti nga ilo nadat kamondot kaposian na paingampus moid iati na po nga ang akagasan. Ino pa'y panumbayaan toko nga uwakon na pod milom mongogos dati dot ay ato kada kotongkiad mantadilot kaposian na paingampus nga itino kaparagaton dati demaya dot pelayanan da kinarahingan. Sayra na pod patilombus tok isuanggot pelayanan da kinarahingan nga ino po hit kaisisan dati kumakinarahingan nga hiri kasari haro kasari ato kada koin sodu mantadot kaisisan dati kumakinarahingan ilo na dahit mongogos dati. Jadi ogu mo dihit mintalangon de tuhot dati iso na pemanta didi nga miagal ko may sambayang kapagalan toko lah. Haray tuhot tet koduso kad amoy sambayang ka. Pingkuro mari ki kaduso tu ko pingkuro. Nga kakitanan toko no po ay manto ko no po intangaid ipangintangan da suway nga iokon ko right to duso. Nga iti na po miagal ko moy toko sambayang momonsoy dati miloh dot iati na po nga osomok kumakinarahingan. Purimanan ti kapiriasi. Sakirod ay iati tumbayan ko harangay pengalaman to ti right ko it may sambayang lah. Lahid kanod may sambayang ki. Ino pa'y kapurimanan nga yodit minsadu to mod kono pod kumakinarahingan. Kada borso kumakinarahingan iati piat tulun sa pitulun nga o tingayaman ko moy ulok kagud hiri sambayangan hiri garaja. Suway nundod it ako ko ngay kasambayang hiri sebab dot ay
idhilog gereja suayat ko ngayon no. Nga sakirana pod mimangget kuno ko ngay kasambayang da hinggo-hinggo nga ino pa'y kapurimanan no di nga may kasambayang at muli kagud diri nga ti nga yaman. Ay alaid bahara na po ngayon duo o ngayon tolo kod ako ngay kasambayang ati nga yaman. Okay? Iya diyo kuyo lah. Hari kapurimanandat ati nga yaman ay kuman. Hara ko ay kuman dati dahiri. Okon okon po di dat kabulat ko nagidhirid ay ruang gereja ngamba kadi pamimpinom terima kasih di Julian Lajamatu lain ni siyod ano ko ngay kasambayang nga no korikot di siyo bay no ka tokom hingga po dita miragang pitamo paturas datid no komum hiri ka naging nakabulat komum nagi kagud lain dud ano kong korikot ka nga welcoming dagari topot kapiyo nga iya madi di kapurimanan pa nga maningayam di nga ako ni maningayam dari bo. Sakirad hara ko piti di dat awayan dati positif na pod puji Tuhan tu langado ni pamaylo daholo ka. Jadi kada borosod kumakin narahingan kumatulun sa pitulun nga o tingayaman to kana rumikot. Dahulu naging na kumakin narahingan. Iri na pa nga papakitaw dat ay sayra na pod iti nagi hari Sabat ato kong kasambaya nga opurimanan na datid ya di minsadu koinsadu to ko kumakin rohingan. Ya di na bagari bo, tapot kapiyo. Akunan na po. Sakira na pod miagal ko mamanaw. Anda-dandad to ko mamanaw. Tampinay Suliam tampinay Julian. Anda-dandad do mamanaw. Nga undorong ngoy tampinay Julian dat salang. Nay dua na salang. Undorong ka dua lang, nay dua na dua lang. Talo lang, nay dua na talo lang. Pingkan nagi kadaw tit ay kay sisan dati kumakin orahingan nga sayra na pundod ay ato ko may sambayang kamuan kud may sambayang nga apuri manana dati dit koinso sadu haro koinso duon dati kumakin orahingan nga sakira na pod aparagat kasari ko korikot kasari ko nga kapuri manano no pom ya di osamo ko kumakin orahingan pingkan nagi kadaw ti panatalayanan nga nuno tamodon moy do iati no pohom kada to kada dot koinsadu mantadi di batos sa kinorohingan di mongogos dati dot rumikat tilo kamon dot kaposian do ngampus hidup kekal. Iso no po di ralandet iati no po nga koinsadu mantadi lot kaposian do ngampus nga iti no panatalayanan. Sayra na pod ay kampay toko mampay tokod iswang nga palayanan nga iri na day mumunsay datid kada to kadad koinsadu mantadot ralando kinorohingan. Ngoyon to nakagu paralado monto kilo tanganak dati pengkukurohit acara-acara do komulakan tongo bolia iso no pa kadaw nga miagal ko ay Pathfinder contohnya. Ayah. Ano po dadi mo ikutilom kauhup na dadi mamutong kadi mo lola hinggi kauhup na dadi mamutong ka. Nga ratiyon na dati dat ilo na po paindalanan dat miagal ko ilot acara-acara kamulakan tanganak dati lo nga iso nagi kadawhot aralan di milod mongogos diolo do osomok kumakin rohingan. Tu kanu kapag kapag isiso. Hali piad haro hikolom mo kondo hiri.
nga ratian dati det insanan na poloralan teko acara-acara pendalan lo nga monomod dah det ilo na putanganak dati nga mantad ko atantu-tantu ot mandilo pendalano do hinggo no po osonong nagid haroh da kampayan dilod maya itit acara-acara dat kamulakan da gereja. Jadi mah itu kan sukungo kita sapot kadi dan Malayu nong giris. Manto kan sukungo ilo tanganak maya dat ay ilot acara kamulakan. Tu ilo na hit milod popoin somok mongogos da diolo dat ako insadu mantadi ti katumbayaan kumakin rohingan. Katilambus piro-piro ipagilitan dati tokom nagagal tokomotid iswang batos kumakin rohingan. Haroh kegagalan dati. Rusod de kinorohingan rinumikot iswang tinimungan manaha kosimbar kumasambayang antakan de timpu ginawanu olomok mantadot pengimbayatan de kinorohingan iya nupo nga minamatos. Antakan de inapay binabanggot keselamatan nga nakababang mentok dia kapuriman kod iya nupo nga tumanud dit penentudukan de kinorohingan magindalan popowon sa dunui osonong miampay nagid kaganon do ginawo manahak kokoposian daw dot minanampasih dati mantadot dosa nagi mantadot ay kinopolidon ti pamagunan mantadot pengaruh de sorga iyati na pwede nga kokito toko dot inapay kaboboyuhon dot opus toko ti kaposian dati iti pamagunan nga kopiyon toko kaboboyuhon dot pananud da kinorohingan iyati na po nga kanud paimpasi montok kaposian dati sendiri sumili miagal di Yesus nga sera na pod ino pa ilisih di Yesus titahak di siyo nga nakatuntug umadati miampay dot kabontugon iswang da ginawo iyati na po nga agayat to kakagu maya do persembahan kumakinorohingan irinit mamagayat dadati dot gumuli kumadi berkat-berkat to kinorohingan it parikoton di siyo kumadati. Iti na po di komondot kantakan tayko kemalangan nga minumbal nagi kadaw rin nakarikot tot muntok kapira-pira tulun. Hinggod harati kamayondot kegagalan na sili iswang pamagunan iti gisambo iyala na padi nga kanuh dot ay menebus si batas-batas diolo gisambot pira-pira tulun na ratu iswang kantakan di koronob kita dati dot nilo kanuh dot ay ikamoyen dot lansanan do papaguli nga sekira na pod iyalo na pod diha monopod kapya gumuli ginaw diolo ibatos diolo ay lanto kod kinorohingan na pohom kumaraja montok diolo manguka beralan kumadilo gisambot iyalo na pod di nga patanduli kagu papatanduli kagu dit nakabatos diolo kinorohingan. Ay muru dot magandad tokod iman katumbayaan kumakinorohingan manguka beralan mentok diolo dot memaguli kagu di batas diolo harapiro-piro tulun dot ay abagala ni kadaw nga miampay aga na ginawo manahak miagalidit paingkuran ang ko'y nakabatas diolo sayra no pod iolo no pod nga miampay ay aparagat manahak papaguli do persapuluhan manahak na persembahan kumakinorohingan iyolo na padi nga abarakatan dot
opi lipat. Nga ilan tokod napairogon nga nakasuang, minisuang ga isuang pagumbalan, manahak da pagumbalan gisombo o gumutulun, dit harodihot opi dua ginawo, montok da titahak o kinorohingan, rusod da kinorohingan, topot na pakopyo nga kanu dat mangunsub da pananud da kinorohingan, dot popo boros dot kangatan kumad tulun sa pitulun. Haron lagi mamurimon dot yelo na padinga naudutan isuang da ginaw diolo mangada di batos-batos diolo nunu na pohit mandilo paburuo dot katali bidinga miampai dot opinta tanga na ginawo mantadidi yolo na padinga mangada amo norimo di berkat da kinorohingan. Oke. Kakitanan na po dati dihiti nga kadi mangimbulay ki. Haroti kamoyen da batos dati da kuma kinorohingan. Ino po hit right to isuang got panambarasan do penatalayanan do kasobon bayno nga haroti komitmen dati. Tumbayaan ako dot ipagilitan to ko haron do kayo dot osorow-sorow giginawoon do sangkuro nangkut komitmen kuma kinorohingan maya dat penatalayanan. Persepuluhan dati manuh ka amo asansagan ka amo nga ino pay persepuluhan nga patut na 10% ki. Yo di na ri 10% pagakunan dati kinorohingan na po nga sangano pamagunan nuno na pay harod iti pamagunan. Ino pa di komitmen nga sangkuro di persembahan det mantoko parikoto montok kepelayanan kuma kinorohingan. Piro persembahan do it agaga teko ginawo it cadangan montok dot sembulan. Persepuluhan 10%, persembahan sangkuro. Puji Tuhan tu orang dati harohit persembahan 12%, haron lagi 10%, haron lagi 20%. Ilo dembokon bi. Piro di dati, piro do kayo. Nga ngontok ano po kadi mangimbulay nga ako ni makamanginsok. Persepuluhan nu 10%. Manahak kono batos persembahan nga 10% si kadaw. Jadi isuang got 10%, pero no peratus sidid satu sabat. Ya di mari. Sekira no pod 1.000 gaji 10% persepuluhan, kamu po nga 100 persepuluhan. 10% na po persembahan na manu nga 100 si kadaw persembahan. Gumu kamu. Isuang da 100 borosan dati 10% lah 100 isuang da 100 piro kod isuang isok keluarga borosan na pod 5 tulun. Jadi 100 pi 2 ondol 5 tulun 2 na po da ringgit 10 ki.
100 bagi 5, 20 sangulun. Oh gumuk akuri na di 2 pernah pada sangulun. Isuang na sambulan impir hari Sabat ingapat. Rp20 bahagi 4 piro? Komun na po nga, insan na po Sabat nga piro no ringgit tetakon dati Rp20 bahagi 4. Isuang ga isa Sabat sangkuro. Komun na po ya dit di agumo ya di akuri di 10% piagi. Komun na po nga satu Sabat Rp5 tetakon dati. Da sakirad 10% persembahan 5 tulun isuang keluarga. Komun po nga Rp5 no. Akuri idi hoy. Oh, man pakatu 20% lah. Komun po nga sakira na po di 20% insan na po Sabat nga Rp10 sangulun. Sakirad 5 kau tulun. Ay, Rp10 nga akuri pun ngono insa makai ko piyo. Nga may na po dati Patilang Buso montokot panimpunan. Tumantad-mantad mo ti dilay dom. Ay akuri tokoy mo ti det karahit kapiyo ti kamuyon det popotosol kapiyo ti persembahan. Persapuluhan pitasol-tasoli nga iti na po dit ay persembahan nga kaubasan to kono pohom manahak kapod tumadud da kaganan da ginawa ka. Nga oratian mo ti dati det ay montok na po dit tulun-tulun di nakatalib. Kaubasan na po dilom 10% persembahan, 10% persepuluhan. Jadi ay umbalan to kay miting ubasat ano po, ito mano po 5% timpunon. Nga suway mo tiri. Ubasana no pa rin nga manggan mo tiri. Manggan. Jadi main na dati impunay komitmen dati kumakinorohingan. Tumanud da pelajaran dati nga ilo no da batas dati kumakinorohingan. Haro komitmen dati mahanto ko no tapoto batos komitmen dati kumakinorohingan isuang dat pelayanan. Makianu tokod kagarason do kumakinorohingan tu patumbayaan tokod kana padiditi no dihom irogon kadaw nga monotosid moy panumpalid. Gisombo ino pa'y batas dati nga katumboyo kumakinorohingan. Agumo ipagilitan datid aratu maya det ay batos kumakinorohingan tu boroson to kono pod ilo no bagya pangimbayat torogon ka. Sayra no pod ay bayatan maya iti kahaharan no pamagunan ikorohian dati nga tapotad iri no hit popoinsadu dati umad batos sa kaposian no paingompos numan da kinorohingan patako kumadati. Jadi sangkura di hat komitmen dati montokot ay persembahan tumanu da padit acara dot paindalanan no misyon nga sayra do koyon tulan do bayno kaimpunon dot tulan dot bulan 6 hirih nandad mahantoko anu keputusan pirohot komitmen dati montok kepelayanan do kinorohingan igitan to kono isuang sambayang umbalan dot miboboros kuma di karuhang mungkin no kumana git tanganak sangkuro batas dati di milod man toko paumbalo
parikoton kumakin rohingan igitan tokod isuang sambayang moy ino pay batos dati dinga muntok pelayanan nga koy magon koindalan kotilombus miantok dot korohian do kinorohingan. Harok kagaton dati harok maya do korohian dati nga atumbayan tokod mantad do penguhupan do kinorohingan ay sebarang mustahil isuang dot ay nuno pay pendalanan toko montok dot pelayanan pekerjaan do kinorohingan. Okay, pohitian toko natit panambarasan dot kaswabo na bay no? Kung sikaw kumad ako tensanan, kano misisa toko dot isuang sambayang. Kinorohingan isong kerajaan sorga, kung sikaw dot kaswaban iti, insan po dot nakanoy haid nakalimpupus, diti panambarasan nakaswab na bay no? Nakawaya ihay dot piro-piro hakantakan, piro-piro nagit panambarasan dinoritan, right ko batos dahay muntok pelayanan da kinorohingan, batos dahay muntok kot nuno pay buru-buruan dahay, pensuang lagi kadaw ti komitmen dahay, muntok manguhup da pelayanan da kinorohingan, khususnya di hiti kininan dahay da Sabah Labuan. Sumambayang hay muntok kainsanan na jemaat, moydot ino pay komitmen dilod isuang nga pelayanan, pensuang na ti persembahan nga berkatanu, gisambakano ilo dot membagampo ti tomodon, tu irine kanud popoinsomok, kanud mangahak kasari dahay dot iralan di pangigit kumadia Tuhan. Tumbayan haid irogon nga apo pologos dahay nga mantad do panguhupanu anu kanoy hay monalibamban nanuno po pagumbalan nagi itu umbal rogon do mamaratu dahay isuang dot muhup maya dot pelayanan. Kung sikaw tu berkata no hetada do bayno hingga no pakaindalanon kain kokoton nga simbayan ni hay atibus si hay papaindalan dot buru-buruan dahay. Tidak sambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bah, hinako po, kapiro ba takod kaswabon na suwab.